Bimeze bite man? Shabyore umwana ubukene ko bumeze nabi man. Man ubukene ni bitanje byo pe. Numvaga ari ngenye. Sigaho. Ubukene. Ubusara umuntu kibuvuga mwa. Ubwo reka asa. Ikeje man rananiye ngenge kwisubira ibyaro man. Ndumva kwisubirira icyaro. Kere buhari mwana buri muri. Man. Abyihorere. None urandi rodi. Amazi iminsi none anera mwana. Andi rodi? Agako. Yes, nanubwo nyirara mu nzu yengewe. Ngurara yese mwana. Yamaye geto mani munsi y'inzu ye. Ibe? Unirarira n'imbwa ye mwana. Randi rodi. Agako. Cyazajye ubona twambaye kugira ngo turaba. Ako mwana. Reka nze mbarangire reka ngiye kukurangira diruzi by'amani. Ayo mwana, ndabura mani kwiyo diru mwana. Mfite diruzi by'agacezi. Ubwo ngiye nakurangura hari ibiceri. Ndabura mani aho mumva kuba pima. Man ngiye kukurangira ahantu tugiye kurasa ball. Wenda twataduki. Ball subiramo kutana. Boy. Zikare wari wabuze mwana. Ibintu biba byagoye. Uzishe? Man hari ahantu tugiye kurasa ball. Iyo ball irimo ibiceri ariko. Ibiceri bivugwa se? Man ivuga vuba mani. Harepfo kwa Kazungu. Kazungu. Wa undi waraye. Uri kora amasuku. Ego. Abyo akunda kubyuka akora amasuku nka saa 4 kandi to saa 4 zigiye kujyasira buri minota tureba se. Zirabura minota mike. Man ndabura ibikici man. Ubungu yatangiye amasuku. Ndabura vuba mani. Telefone hari gukora telefone hari hana itereka hano nkanga. Nigeze gucaho numva ka radio kari kuvuga ku idirishya. Ni telefone. Aha. Ni telefone. Ahubwo nariye mani. Reka mbereke. Ndafatanye n'umugongo bro. Kwacomotse ubwo izo ni mu vuga cyane. Ucomoke man. Run. Boy, mukirisitu. muri neza se? Mukirisitu yanye. Umeze neza? Warura hari. Warumvunye kanya. Ibyo bintu uri gukora nibi. Ntago nabigukora. Ubuse mugiye hera. Twakugenda kugenda. Gase basi muze twicara hano tuganira cyane gato. Mugiye hera. Ngiye kugira ngo dupange igihugu. Ibintu byo mukabyane. Mureke mbabwire. Muze dusenge akantu gatoya. Ejo tuzagukegere muragiye mukanya ndabambona babanenetse mwebwe. Sawa. Twaguza kamamba mukanya. kamwe twaguza. Agafite mani bro. Ubwo vuye muzana. Muze hano tubanza kamwe. Twicare ha. Ya boro mwana. Ndayifite. Uyu mukuno wanje. Gana tugambaze ni. Tambaza. Neza Tambaza. Danje man. Tambaza ariko umuntu amanza ajya muri icyo gitwingi twumve. Umushebye bifiye. Bahita service ndagaza. Service G ni ibicizi. Yego se Rokara naryoshye man. Tambaza. Ujya buretse mande nkubwire. Buri gihe uri gusoma agacupa ibitekerezo biyongera. Nko mugabo nakubwiraga Kazungu nyine ana bari gukora amasuku. Ndabura ahubwo vuba. Banza wumve nawe itumva imirongo ku nimeze. Kundi Kazungu ana bari gukora amasuku. Harakubiye. Uramugongo ni Kazungu rero kuntu tugiye kumurya boro Amenyo mani bizima vuba. Jewe ibintu ndi kuvuga ni bizima. Kuko Kazungu ni umugome aramutse anagufasha yakwi. Akabagiye atamuka service igira. Cyo mu muvuno man. Ni ibicizi. Katangiye kungeramo. Ibo yigeze kwande mwana. Yigeze kwande.
Bazize kwanda. Inyuma aho ngaho kwa Mugande mwana. Karakubiye. Age bahita Service G. original. Kazungu none mutatamura. Tambaza mani tambaza. Ako se buni twago. Tambaza. Arabizi. No. Ariko ntugakere Ubwo itama rimwe nkuyeho ahubwo yari imitanye. oya nta muntu umuje uturira undi nzoga. Tuza man. Umva se twafatanyije ariko ibyo wibinyibutsa. Sibyo se? Akoreka ngo. No. Tagiye kumenagura umutwe. Kumantura buri mari bafite kwa Kazungu. Gira tuvuga tujye kwa Kazungu. Harya ngo niye. Ngenda amaje gufata uwo muzigo. Mwana ndakatira. Ashingira ku kanyenyeri. Oya buretse muri karaga pangu kararuguru mbonye na boro zirimo. Kana kumutwa gitoki twatiwe umuntu yagitana. Man, nabonye man naje bro man. Siko gifite dore ngana nkakaboko bro. Kiragitana nyamata. Ubwo reka mbabwire. Ndabura bizima man. Uko cyane nagipangiye man ni mugoroba man. Wenyine se man. Oya buretse mbabwire. Kaboro kutukanyire nanone. Oya ni gute mupangira duru zanjye. Ese kanje wagipangi wagiye kugipangira Nanone sondushijisho ryiza. iki? Sondushijisho. Kiragitoki ngena ubu ngubu ndaje mamagara n'umukiriya mukanya. Ubwo kanze nyitegereza. Ubwo uvuze ibizima bro. Mukanya turajya kukimwa mu yindi nobilis. Nobilis iyi bayita service. Service bro. Akobo kiragapfundikizo kabike. Uyu muvuno ndayinyira mu kanya. Tukimara gurana Kazungu. Kazungu afite akidukatana. Turamuhitana uyu munsi. Amatama birabi. Leta tujya mu gifu. None nta bintu by'imikino. Twagira aho. Ubonye nguriya. Uraniwe Kazungu. Mbona yirabura se kandi ari Kazungu. Nyine sinzi impamvu bari mu masoko mu masuku. Dore ya telefone nabwiraga niriye. Yegereye bura turayifata ute. Oya. Mu minota mike arabayigiye hirya. Kumva? Mu minota mike arabayigiye hirya. Mugire nyine gutya tatubona. Oya nakatubona. Wamubonye tangiye kugenda amanuka kagiye. Afite na phone kuko nyibonye man. Nisi singira kwidirishya. Abari kumva urubuga rw'imikino. Kadufasha uramuzura. Wamubonye? Hariya duhitana bro. Twagiye tugiye kugenda gakenda. Ni Kirusiya. Turaragarutse gire natakubona. Oya ngiye ndaje ngiye nyiza. Sitwatayemo service. Buretse Kazungu twana muhitana umuntu yatayemo service. Arahirikije. Yeah, that's me. Akira umfase. Akira we. No. Numva amasaha atageze. Nzayirangije. Ngene telefone yanjye mamagara kiriho amafaranga. We telefone yanjye bayitwaye n'ukuri kw'Imana. None uzangigira n'inzi fata ndazifata. We. Karanga. Ya telefone washize sana hano. Bro man mutuzanyire gatondo itondo. Banza wicare. Wicare hano tubikora. Umuzigo turawufasha hakiri kare man. Nano ko tugoye pe. Yewe yarashaje. Bro iyi telefone waciraho umugongo ko wari. Na boro yarafite. Reba kweresha iyo Kazungu yinciraho umugongo. Ako nari. Telefone igabane man. Ngenda kwa telefone. N'ubundi numvise ko bakora inzobe wari. Ngenda yibagabanya akira wa wakira. Ndayibagabanya. Wowe hari umuzigo ufite aha ngaha. Katubikore warusongi mbagabanye neza twitonze. Iyi phone ndayibagabanya ngenda twara telefone. we Nana Kazungu yaragendesheje. atwara telefone. Oya ngenda twara telefone. Bro. Nereza Fata pochette wa. umuhaye pushete mwana. Yemera ariko. Nanjye ndabayoye pushete irahenda. Pixel 5. Ande. We. Nawe Kazu amakuru yawe. Kandi kwireba.
Shaka batiri iri muri telefone. Ese kazo ugasore w'umujuru wari. Kazo ugasore w'umujuru wari. Kazo sumureba koko sumureba. Aya kazo mano. Aya Nayo murama telefone yawe. Ako telefone yanjye murayimandaga. Telefone yanjye murayima. Nicare hano mwangigeramo. Nicare hano. Telefone yanjye murayima. telefone yanjye twakubye twakwibye. Rero ndi gukora amafaranga banyu. Nyine twakwibye. Twebwe ntabwo twakwibye man. Mwanyemere mugiye kumire. Iyi telefone ya nuzi ko twakwemerera ni yawe. Kandi mwabwiye ko ari Ira telefone ntabwo ari iyawe. Ira telefone ntabwo ari iyawe. Iyi telefone ni zawe. Iyi telefone ntabwo ari iyawe. Zose nizo mwanyibye. Iyi telefone ntabwo ari zo twakwibye ariko izi telefone. Ase iyi telefone ni iyawe. Kandi ari izanjye. Batiri ya telefone iri. Hano nta batiri yari irimo. Iyi telefone ni iyacu. Nyuma wayikuyeho. Iyi telefone telefone ariko twaraziguze. Kazunga Tubabarire basi. Tubabarire. Azubwo watubabariye telefone twaziguze. baraziguze. Izi telefone twebwe twaraziguze. Nta hantu nkazi. We. Aba bantu nta hantu bazi. Karakizi ngigira se yego ko. Nawe muri kumwe mwana. Ye bambaye ko mwaye muri bashaka. Cyari gihari. Nicyo cyayitwaye. Do nicyo cyayifashe. Nicyo cyayifashe. Umurumogi. Ingegera nkuru. Do. Reba amaso afite niwe wayitwaye. Umujura mukuru. Shaka telefone yanjye. Kazumwice. Mukubita iguhe. Mukubita telefone ayiguhe niwe wayitwaye. Reka tubinoza vuba vuba. Niwe watwoheje. Nani atari mukuru niwe wadushutse. Mwese murareba nk'ibisambo. Mwese murareba nk'ibisambo. Shaka telefone yanjye. Abandi b'abahungu. Akaba murokore. Mwabaye. Muroko nutuze. None se nagushaka kutuza. Nutuze ngira ngo namaraka boss wanjye. Bimeze bite se kandi uri kumwe n'inkoni. Bimeze nabi dore abageni barangiye. Bakwibye. Bakwibye. Nababwiye ngo iki mwabahungu. Abagabo umuryango w'amaboko muranga. Batumugaje waturangiye akazi. Reba nawe abantu b'abagabo. Abantu b'abagabo kweri mwakabaye mufite abagore. Ubu ngubu kweri kwiba murumva ari byo sawa. None se bakora iki mwana ngatugira inama. Kanze mbagira inama rero. Bakubwiye ngo turangire akazi dukanga. Ntabwo nababwiye ngo muze njye kubereka akazi dukora mu kazi. Nakomeze agikora ikimuro. Igikarane ko. Buriya reka nkwereke. Igikarane wagikora ugatunga umuryango. Urumva? Kandi n'ikiyede nacyo wagikora ugatunga umuryango. Abantu b'abagabo bafite imbaraga zingana gutya koko. Murambabaye. Do umugongo kagungara uciye. Tugiye kubafunga rero. Oya muruko ngiye kwiba basi. Tubabarire nango tuzongera kwiba muruko. Reka manze mbabwire abantu b'abagabo kweri. Njye nako ndongera kwiba. Oya ariko turabafunga. Tubabarire. Reka rero mbagira inama. Tuzongera kwiba. Ibintu byo kwiba mubireke ewa. Urumva? Mwebwe mushaka uturimo tw'amaboko mukora. Kandi nimudukora neza Imana izabahumugira. Muruko vuza kamuroko. Mujye mukora uturimo tw'amaboko tu. Kaje mu gikarane. Kazura tubabariye se. Kazura tubabariye. Ngiye kusaba imbabazi. Nizeye ko mutazongera kwiba. Tubabarire. Mutazongera kwiba. Ayiswe nango tuzongera kwiba. Ayiswe. Akora mutazabicika. Kinywa n'urumogi kiri. Kinywa n'urumogi. Barakubeshya do. Nango rero Wakurangira akazi. ni nacyo cyadushutse. Wakurangira akazi. Umanita ngo kaga. Reba umuntu w'umujene nkawe ufata ukamutanga. Mbarata boss wanjye. Hari ibintu nje nashaka kuganira. Aba bahungu n'undi batuye. Kandi mukukwiba reka tubabarire tubaha amahirwe yanyu.
amahirwe utaha nibongera amahirwe izongera gutaha nibongera tuzabafunga inshuro bamaze tuzabafunga urumva njye nawe uzaza imbere tubajyane kuri polisi tubafunga nuko mwamugise neza oya turababarira bari bakubwira ko tubabarira ntabwo tuzongera kwiruka murakoze basabiye imbabazi ariko ubutaha ntimuzongere nimwongera nzabereka ntabwo muzongere ngenda no gukora iki Mano dore murokore hariya dore murokore iwe muroko ukiraho murokore aracyabaho murokore twarakiza birisere n'inama mwatugiriye yarakoze muroko uziyana mwatugiriye hano gakeya muze kwicare muroko warakoze ewana ngamuze rero mubwira ukuntu byagenze inama yarakoze ya nama watugiriye yarakoze ngaho rero iyo dukomeza tukiba nta terambere twari rugire byagenze gute kugira ngo nyine mwisange Kazungu yankubise yamuhaye ubwenge noneho rero kazungu reka nkubwire abahungu twabagiriye inama twa tugiye kubafungisha turabababariye ubu rero niba mwarakoze mukabasha kwigurira amagare n'ayanyu wayibonye akira rero mwarakoze kabisa kira muroko tuhuriza uwo muntu wo hirya muroko mane warakoze kutugirira inama tukiraho murokore name mu mwereka nanjye kazugira nanjye nimero ya kagure kabisa rwose 07 muroko we manzi 792 792 085 niyo rwose ni murokore mbwira nawe kazugira muroko nabitse nari mfite mfite oya nta kibazo bamushyirire irya 10 nawe uri kunywa gafana murakoze kuva naragira inama mukayumva ni kuri harera kibazo yego niyo ngiye shamuroko urakoze mwana nta kibazo rwose nawe kazungu nimero yawe inama pe 79 Muroko nawe 08 ninde ubaye iki se kandi wowe kazungu ashakaza urakoze ubaye iki urayibuze telefone kandi muri mwebwe ni habuze na none undi muntu muri mwebwe ese ubu koko barayijyanye ninde uyitwaye muri mwebwe niba ari umuntu uyitwaye nayi munsi nagire vuba vuba konzi k'ingeso zitajya ziki ingeso ntago zijya zikira ako nge ntago nayitwara ayitwaye ntago nagutwara telefone yawe oya uyitwaye kandi wari ugiye kwishyura disi oya ni mwisakasake kabisa haguruka turebe niwe mujura nge ntago naba nyitwaye oya nge nari bayoboye kera tukiba niwe mujura mukuru mwa gusa twarihanyerekanye muhe narenga ureba ubu nta kibazo cy'ubwo twimwihanye nkambona mubikoze neza baye umuntu w'umugabo sawa rero ngaho mukomeze mukomeze ariko murako warakoze sawa bizapfa